namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namthetha ekhaya la president of course nabandla ra yena ra AADP la swi komba ku na ku na ku ri le ku teni power man, what's happening. Yeah, so ka siku of course ra ti 8 July, as you can see fikele scroll ka account ya CJ spokesperson xa AADP. Molo mfana scroll fana kuma ku hoyo mfika kombisa ku hoyo na valungu se va ready ku votela AADP. Hinkwenu na swi tiva ku ra ku va kona vandla ra AADP mara se already se na timembara ta valungu ti kona. Mina loko zi ku recognize na valungu swi vula swin'wana, because ha swi tiva ku valungu they are superior whether you like it or not. Ku va ti-facts swin'wana guys, we know ku valungu they are superior than us blacks. Ma yi vona yena mhaka leyi. So mi ni nga vula ku mhaka kahle a swi helangi kwalano. Ni tlhela ni vona na another video laha swi kombela ku na ku va yisa lava hi lava va le swikolweni. Mi ta swona ku a va mbale mpahla ya phathini, so hi va lava. Amanda, dear fellow South Africans, this is a time of change. This is an hour of development in our land. But I want to assure you, we will never see a change if we don't change the selfish government. We will never see a change if we don't change the government that's full of empty promises. We need to stand up and get tired of seeing our fellow brothers and sisters graduating each and every year, but they're graduating to add number on unemployment rate. We need to get tired of seeing the hospital for proper medication. We need to vote for AADP as our solution in South Africa. As young people, let's stand up and vote for AADP, for Benny Mayengani to be in power. Viva Benny Mayengani, viva! Viva! Go Benny, go! Go! Go Benny, go! Go! Go Benny, go! Go! Amanda! So as you can see swi komba ku well already ku na timembara leti a swikolweni ti nga ready ku va ti ri karhi ti joina AADP. Ma yi kuma yana mhaka leyi. So well hopefully swilo swi ta famba kahle. Ra ku va kona vandla mara swi komba ku ri le ku teni power ya kahle. So we shall see how it goes. So mina u ta ni ta report sweswo hikuva vhele swilo leswi ni nga swi observe na ku loko ni le ti-votes la ka channel ni vone vanhu va kombisa ku hayi a problem ku va ni update hi swona. Loko ra mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. To khensa mhana ho va nga ku komba maprofeta n'wananga ku hava n'wanuna loyi i nga ta cata na yena a tlha pfumela loko wa ha tshama ka n'wina swi kona sweswo. He mi va kotini vana va vanhu mi va rhwale hi ximbitani sis na vo va fana lava va hupa ku teka ma va hupa ku teka i nga i ya teka n'wana wa dlakuta n'wananga i ta twa ku vava i ta sogola. Swi nge endleki dlakuta ri nga kombi n'wana wa rona maprofeta lama ri va mi fambaka never. Swi nge endleki sweswo.